دما خوش ببینرین هیجا ایرو ده سبات 2023 ج روجان روجاینیا ام ایرو جاره کدن هول بدن دنوا بیز دقن وچین خوین جهانی ده روش ارتجال با کوری کردستانی باندورا و هر وها برتکین کل دجی حکمت فاشیست یا کل همبری السروی ارتجی بدنگ ام هول بدن دنوا نوچین خوین جهانی ایرو ده جوه بینرین هیجا را پیشکش بکن و نوچین مدس پیدیکه بله جاره کنده دما خوش ببینرین هیجا 5 روزن دلی گلی کرد جبو با کوری کردستان لیده ده گلی کو خمساریا دولت فاشیست دبینه به درفتین خواه حول ده برینین خواه درمان بکه به دربازبونا دمیر بیلانچوها قربانیان جی زیده به جماره کسین جیانا خواه جده زانه نیزی 19,000 کسی بوم. ششی سبات روژا ارتحجا لمرش و دیلو که کو باندور لده باجرین با کوری کردستانی کری دولت به خمساری تفدیگره. هوار و قیرینا لبن کاولان جعالی دستواتی و نایبی هستن. جبو درمان کرنا برینین خواه گلی کرد لهر دری سفر بر بویه. روشا لسر عردی ده خویا کرن که انجام بیلانچو ارتحجی وی کران ببه. هری داوی سر کمر AKP'yi Tayyip Erdoğan le Samsurê vê carê daxuyanê da çapemeniye. Erdoğan ji mara kesên jiyana xwe ji dest dayî weke 18,991 kesan eşkere kir. Her wiha 75,523 welatî jî birîndar bûne. بله نافچه البستان کو باندورا که مزن جه ارتهجی بویه خباتین لیکرن و رزگار کرنی پر هیدی تینه کرن لنافچه کسین ساخمانه کو گوتن ایدی بلا جنازه ما جبن کاولان بینه درخستن ام کنان دخوازن لی دولت پوتکه که جه جمره ناینه. لنافچه البستان آمرش گوباندوره که مزن جعرده جه گرد خباتین لیگرین و رزگار کرنه هیدی تین کرن. ولاتین گولبر کاولان حتا سبه هدمینن لبند خبره که بخیرینه. جبرگو خبات هیدی تین کرن ولاتیان برتک نشانده و گوتن. مرین ما بدن ما ایدی مرین ما جناوی کاوله درخینن. Geldi. Ne bir çadırımız var, ne bir ilacımız var. Hiçbir şeyimiz yok burada. Soğuktayız, bu şekildeyiz. Yani hiç devlet ne bize baktı ne etti. مرال دونر گودارده جده خانیه وی هلوشایه و تبی زاروکن خواه جبن کاولان درکتیه گود امتن پوتکه کی دخوازن ما قی پره دونر بلاف کرگو جروجا گوارده چه بویا حیانها لدرونه و افتشتانی زمان ام رزیلی بونه نه افاده هات نه کیزلای نه کون نه جی درمان مهنه کمک مایه ام بقرسن دولت نه المدنره نه جی تشتکی دبیجه جنین لور پریشان بونه لاش زاروک من سنجیریه لی درمان به دست من ناکوه خانی من هلوشیا کونک پتکک جی تونه گو ام دبن درازین Durumdayız. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Yemek, su. جکسین جبن کاولان درکتنه نریمان یوکسک جی گود او مرین خود خوازن و ها گود ام پریشان بونه ام خوارینت خوازن ام دخوازن بمره علاقدار ببن خزمین ما هین جی دبن کاولا دنه دبن کاولان ده مروف هنه لیکس بوان را علاقدار نابه از جور دقیرم مرین ما جور درخن akşamın öbür 8'ine kadar محمد شکر جی گوت خانیین من بسر سری من ده هلوشیا لیکس گوهل من ناکه 24 ساعتان ام لوی درینه ام خلبر آگر گرندکن ام جبن کابلان درکتن ام نمرن لی امی لور جسر ما بمرن شکر دستین شانکر گو لور هرکس پریشان بویه و هبان کر دولت ایدی بلا تشتکی بکه هما بلا جارک جی گوهل ما بکن sadece belli bir bölgelerinden
علی الماز اگو جروج اردهش بوی حیانها لدربه گوت هر کس دبینه گو بیل البستان چی بویه اما الباتک ده کسینه و لدربه نه درفتین متونه نگو ام بجیه کی و بچن کس لحال ما ناپرسه ناپچیا ما سروبنی هف بویه لیکس لحال ما ناپرسه İlk günde hiçbir sorun yok tamam hani önceden deprem oluyordu ama hani alıştık biz. بوران والک گو به برینداری جبن کاولان ها درخستن و ها برتک نشان دا کون تونه نه دولت تونه یه داخویانی تونه نه Şurada bir eve girdik kurtarmaya çalıştık biz de. بلل نافچا البستانی کو باندوره که مزن لارتهجی بوی ایدی خلق ما گوت دخوازه مرین خواه ببینن لسم سورجی ایدی روشا لسر عردی گوتن بی واتای کریه افسی روشن جنازین جبن کاولان تینه درخستن به بطانیان تینه پیچاندن و به کومی تینه وشارتن آجوکارین کپچین کو گورین کومی دو کولن جدی بیشن ایدی درونیا وان وی روشی راناکه دیمنین جسم سورتین نشان دادن به کال سمسوره باندوره که چقاس گران آعردهجه لیبویه. ده دیمنین گهاشتنه بردست آژانسا مازوپوتامیایی ده دیدن که جنازه با آویکی کومی تین دفن کرن. اپراتور کمچه که سلوپیایه به دلخوازی چویه سمسوره دو ویدیوین گورستانا که قربانین عردهجه لی هاتنه دفن کرن پاروکر. د دیمن دست پیک ده گوره که به کمچه هاتیه وکرن و ده جنازین به بطانیان هاتنه پیچاندن لرخ هف هاتنه ریس کرن. همونیت جلگی باید کم من عادی دولا میتونه. د دیمن دویمین ده جی گله گورن که بسر هاتیه گرتن خویادکه. کلک دانی نسروان گوران و لسروان تنی رقمک هاتیه نویساندن. آجوکار کمچه یه دیمن کشاندی و هاده بیجه. تو کس لسر وان ماکینین لور نینه. نه آفاد، نه جندرمه و نه جی کسکیدن. جروشا ام هاتنه حتی نها جنازیان دردخن و دفن دکن. درونیا ما خرابو. از ایدی نکارم لبر خواه بدم. جنازیان دردخینن هینا جلی وان لسر به بطانیان تین پیچاندن و وشارتن. لور تو کس نمایه. همویان جیانا خوش دستایه. ین تین درخستن کینه. ین تین وشارتن کینه. تو کس نزانه. آفاده به داخویانیه که راگهان دو بکا جبو ده مجارا تثبیت کرنا ناسنامهان و خزمتین دفن کرنه ده کوردینه یک هبه به وزارتا داده و وزارتا کارین هندره کوردیناسیونک آوا کرنه. اف کوردیناسیون هفته سباتا 2023 جحمو والیتی و سازیان ره فرمان شاندنه. دوی بریاری ده هاتو بگوتن جنازه ناسنامه وان نهاتن تثبیت کرن و حتی 24 ساعتان بین سکناندن پشتره میناکن دی این ای و شوپا تلیه وره گرتن و نین وان بین کشاندن و هری داوی بین دفن کرن. ددمکی لباکوری کردستان و ترکیه ولاتی حول ددن به دستی خبرینا خواب بپیچنده رژیم جبو پیشگرتنا و هر تشتیدی که به دست رژیم AKP MHP بریارا روشا آورته هات راگاندن بریار ایرو ده روزنامه فرمیده هات وشاندن مخالف جید بیجن اف بریار تنه جبو پیشگرتنا آلیکاریه ددمکی کج هر دره گل به هاوارا مغدورین عردهجه و دچه رژیما دستلات جبو پیشیل و یکی بگره روشا آورته راگهاند. بریار روشا آورته آنگو اوحال کل 10 باجاران جبو 10 مهان هات ایلان کرن ده مجلس ره درباس بو. بریارا ده مجلس ره درباس بو ده روزنامه فرمیده هاتا وشاندن. لگوری و روشا آورته یا ایرو به 10 سبات ره کتمریته و حتی 3 مهان لعدنه سمسور، آمد، دیلوک، هاتای، مارش، کلیس، مالتی، عثمانیه و رهای درباس داربه. لهرما بوتان یاکو هری زیدش بو مقدوران کتیه ناوا سفر بریه جبریاره بهیرسه. لگل راگهاندنا روشا آورته لگلک باجاران آلیکاریا کو بر بهری من عردهجه و چو هاته آستن کرن. لکردستان کشبو پشتوانیا مقدوران سفر بری هاتیه ایلان کرن آلیکاری ددومن.
Partiyên siyasî û rêxistinên civakî yên Botanê bertek nîşanê ragihandina rewşa awirtedan û gotin desthilat dibin erdhejê de maye. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP ya Şirnexê Abdullah Gungen bertek nîşanî biryarê da û wiha got. Em bi hev re rojên giran derbas bikin. Lê tevî vê jî şûna ku em bêtir ji herêmên erdhejî çêbûye alîkariyê bikin, rewşa awarte hata ragihandin. Ev biryar mirov dikin nava fikaran. Em ê xebatên xwe û pêştevaniya xwe bidomînin. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk DBP Zekî Îrmez jî bi lêv kir ku desthilata AKP MHP dibin kavilên erdhejiyê de ma û wiha got. Karaseteke gelek mezin li ser gelê me de çêbû. Rewşa awarte ji bo pêşîgirtina alîkariya bo gel tê komkirine. Divê ku em bi xwe birînên xwe bipêçin û pêştevaniya xwe mezintir bikin. Rêveberê Eytim Senê Adnan Şam Bayram anî ziman ku divê dem li dest li cihên ku erdhejî çêbûye wekî herêmên Karasetê bêîlankirin û got. Em hemû ji erdhejê bandor bûn. Em dibêjin herêmên ku erdhej lê zerar dîtine ne rewşa awarte bila weke herêmên Karasetê bên ragihandin. Bila alîkariyên lezgîn werin, kî çiş destê wî tê bila bihêlin ku alîkariyê bikin. Gel vê yekê ji me hêvî dike. Belêbînerên hêja bi vê awayê rejima faşîst ya dewleta Tirkiye hewl dide êdî alîkariya ku ji aliyê gel ve ji bo mexdûrên erdheja hem li Mereşê, li Dîrokê û her wiha deh bajarên din asteng bike li hemberî vê yekê muxalefet her çi qasî bertek da herî dawî ev biryar ji aliyê meclisa dewleta Tirkiye ve hate erêkirin. Di vê çarçovê de jî çapemeniya Medya Hewis biryara rewşa awarte weke mizgîniyekê weşand. Qelemişorên AKP li cihê wêranî û kavilan xwest gel û dewlet bi hev re nîşan bide. Dencama erdhejên bi pîleyên 7.8 û 7.6 pazarcığa Mereşê de gelek bajar hilweşiyan. Sazî û dezgehên deshilatê piştî hilweşîna li herêmê destwerdan nekirin. Olarak gerçekleşen iki büyük deprem yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Serokkomarê AKP Tayyip Erdoğan jî sepana rewşa awarte ragihandibû. Tevî nerazîbûnê muxalefetê jî biryara ohalê dû li meclisê hate erêkirin û kete meriyetê. Medyaya Hewis ku kavilên erdhejê jinerîtî ve hat biryara ohalê weke mizgînî parve kir. Ji rojên destpêkê yên erdhejê ve îktidarê tu alîkarî nedan mexdûrên erdhejê. Mexdûrekî erdhejê yekgal dema rondik dibarandin ev trajedî bi van gotinan danî ziman. Em neçarkirin ku diziyê bikin. Rojname Hürriyetê gelê ku di nava tî û birçîtiyê de ye difatise weke talanker pênase kir û manşeta ji bo talankeran mizgîniya ohalê avêt. Mexdûrên erdhejê jî keliyên destpêkê yên erdhejê û şûn de dewlet rexne kirin, gotin xebatê lêgerîn rizgarkirinê nayê kirin alîkarî nayên şandin. Di demekê ku dewletê gel terkê qedera xwe kirî de rojnameya Sabehê manşeta gelê me li cem dewleta xwe ye avêt. Rojnameya Akşamê jî bi manşeta gelê me û dewletê mil daye milê hev avêt. Rojnameya Süzcê jî manşeta îktidar ji bo erdhejê dibêje qeder e lê ma ev e qeder tercih kir. Her wiha di nûçeya manşetê de manşeta Süzcê ya di dudiyê sibata 2020 a meclisê teqes got efûya îmarê dernexînin îktidarê tam heft caran efûya îmarê derxist bi bîr xist. Rojnameya Cumhuriyetê jî diyar kir ku di roja pêncemîna erdhejê de bi hezaran kes li benda rizgarkirinê ne û ev manşet tercih kir. Di 24 salan de tiştek neguherî. Her wiha nûçeya bi sernavê îlana ohalê li meclisê hate qebûl kirin. Konuştuktan sonra internet çekmeyecek. Çûyê li dijî muxalifan jî di ropela yekemîn de dît. Rojnameya Evrenselê bi manşeta bila yên plana qederê nivîsandin şerm bikin derket û di sûr manşetê de jî sernavê dewleta ku nekarî bide jîn di definkirinê de tuneye avêt. Rojnameya Birgûnê bi manşeta îktidar ji hebelabû gel hev girt avêt û di rûpela manşetê de bin sernavê bajarên Goristan de balkişan ser bîlançoyê. Rojnameya Yeni Yaşamê jî di çapa îro de ev manşet tercih kir.
مقدورین ارتجی ین دبن قابلین اقتدار AKP MHP دمان پشتوانیه که مزنتر دخوازن. به 10,000 کس دبن قابلان دنه به میلیون کس دی سرمایه دنه پشتوانیه که هین مزنتر. بری بینرین هیجا ارتش لباکوری کردستان بو لباندورا خواه با آوک گلک زیده لسر باکور او روژاوی سوریه جی پیک آنی تکلداری وی که داوید جگری وزیر خزانه ی دولتین یک بوین آمریکای دیار کر و جبر ارتش 6 مهان جزای لسر سوریه ورن سوکرن هر وها و لبر شاندنا آلیکارین مروفی ینکو ج ولاتین دن جبو سوریه تینه شاندن جی نبن آستنگ ریوبریا خاچا سورآ سوریه یا ناونتوی یا جبو سوریه جی بانک آلیکاریه کر دوی نابریده ریوبری گشتی یری خستنا تندرستی یا جیهانه و سردانا سوریه و پشتر جی سردانا ترکیه بکه. لسوریه بقاسی باکور کردستانی نبجی و ایرانیک زیده هیه. اردهجا 6 صباته گول مرش و دیلوک یا باکور کردستانی پیکات لباکور روژاوای سوریه جی و ایرانیک زیده بخورانی. لسوریه هطانها 3,868 کسی جانا خوش دزدانه. بهتری 5,300 کس جی بریندار بونه. جزاین امریکا لسر ولاد روشاهی گرانتر دگه. لگوری جزای امریکایه شاندن آلیکاری جبو سوریه قده خبو. امریکا جبر ویه که جزاین لسر سوریه سفک دگه. جیگری وزیر خزینه ی امریکایه ول ادی مبداخویانه که راکاند گوالات وان و حتا 6 مهان ری بده آلیکاری مروفی بگه سوریه. ول ادیمون دی دوام آخافتنا خود وها گوت. بریارا سفکرنا جزان یا جبو سوریه ملک سوریه گوجالی امریکای و هاتن آستان کرن ناگره نباخوه. امریکا لبر آلیکاری مروفی ین جبو سوریه ورن شاندن نابا آستانگ. ریخستن و ریوبرین سازیان جی بری خوددن سوریه. ریوبرا خاچا سور آس سوریه یا نابنتوی میرجانا سپورجاگ دروپلا خویا تویتر ده نیویسک پار بکر و ها گود از نها گهاشتم حلبا سوریه و به کار سته گلکی دلگرانم. لگل اوقات سالین دریج ین شر دجوار این افخوایی نها اولاد جبر کار سته عردهجه فلج بویه. دوی دمل دست افروشا خراب یا لسر ولاتیان ورا را کرن. هروها ریوبری گشتی یه رخصنا تندرستی جیهانه یا نتوین یک بویی دکتر تدروس ادهامون گیبرسوس دروپلا خویا تویتر دراکاند گوبر به سوریه و ریکتیه گوت. امی آلیکارین سرکایین پیویست جبو همو هرمین جعرتج باندور بونه بشینن. همان دمه ده نتوین یک بوی راکاند گو آلیکاری سکرتر گشتی یه جکار مروفی یه نتوین یک بویی برپرسیار و کوردیناتور امریکا لزگین مارتین گریفیز و دیداویا وی هفته ده سردانا ترکیه و سوریه بگه. 11 سباته سردانا دیلوک و 12 سباته جی سردانا حلبه بگه. بله بینرین هجام ایروژی هول داد بلتن خویا جهانی در روشا یا ارتجا لباکوری کردستانی او هر وها باندوراویا لسوریه بانک او هلوستین کو هی خمسالیا دولتا ترکیه و دیمنین هری باندورین کو درکتنشی به نوچین خوین جهانی هول دا بو بینرین هجارا پار وبکن ام لوردگیجین داویا بلتن خو دبیجین حتی روشا دوشما به جاری کردن ورین پیشیا و ببینند نواخیر و خوشیده هر شاد وقت آربن